MSTV meeting tabiri busingbu ahamba maktada taramna okchebogolena numaitheng kundesoina khurumjari maraki pau miyamda pijari tha asigi taratare ki anganba ayukta koki militant singna bomna landarakpadagi lekhidraba special commando gi personnel takhelambam silesorgi aroiba mathong mangam ngasi state ki thakta first MR police memorial ground pangthokre rims ki moktagi butharlaba matong first MR police memorial ground pangthokpa tharamatuda education minister TH Basant Kumar Social Welfare Minister Haikam Dingo Lamlai Kendra ki MLA KS Ibomja Manipur Police ki makok thongbo official sing amadi imung manungi Mui singna lekhidrabagi mafamda leikatuna ikai khomnaba utki loinana hojik thokliba tangdu leitadaba phiwa masigi matangda lengakna kari thabak pakhetkadagi haibadu ngasi legislature singgi oiba cabinet mifam ama phamlaga laukthulaga ni haina pawmi singna hangba wahangi pawkhum oina education minister TS Basant Kumar na fongdokre mahakna makha tan hai hojik manipur gi oriba phiwa masidi koki militant singna state force ta phawba khut tharakpa haibasi terrorist ki thawong amani koki terrorist singi thawong asi tasingna laibak thiba amani oirakliba phiba masida miyamgi yaifunabagi damak lengakna kari thabak parhatkani haibadu ngasi legislative member amadi cabinet minister singi oiba cabinet mifam ama pangthoklaba matong lengaki oiba chapchaba fire miyamda khangalagani khutlai paiba masel lan thengnaba duna amani adubu civilian de attack torokpa haibasidi worldwide oina terrorist ki thawong amani maram masina makoi singa sigi mathakta logi oiba chapchaba action lakhotkani haiki civilian da atom nana civilian da attack torokpa sigi masibu worldwide ta terrorist act na hani aduna सब चाबा दुगी मतिक चाबा को कोई सरकारी साइट की आर्म फोर्सेस की साइट की सब चाबा को पने होगी अगर सिविलियन दे अटैक तो वैसे हंडक जना हम बदने तो मांग दसु क्वाक्टा दे तो मांग दसु तो अगला वो मैं आपने टेररिस्ट साइनरी सिविलियन दे वो अटैक तो टेररिस्ट एक्ट है मशहूर में अदुना है तो इमीडिएटली मोदी हिट एंड रन तोरमिस अदुना तोरमचिंग की मिला मोदी मथकता एक्शन कुछ arms looting case the CBI ne charge sheet tawre rule of law process adum chathagani aduga loinana tegi chap chaba tegi police state police ki central lairibo army ki lairibo me apse chap manana act tawne ko chap chaba tegi open pin ko same side lairibo Manipur ki Security Advisor Kuldip Singh athuba matamda sindou Unified Command Manipur lengakta khudakta sinau SDPO anan hatpa koki mi hatpa animak thadokpa sungya yaroi moreda state force matik chana thamgadabani state force ki damak palel miyam na lepli long lip Manipur imani yai fare haiba kholau koya lauduna ngasi palel mamang lekaida palel area gi nupisina wakat khongjang changsin kre jingtam apun bunupilo palel amadi palel maya pabi apun bulop ani na sinduna chathakiba ngasi wakat khongjang aduda saruk yarambi jingtam apun banupilu palel ki president e nungsina phongdorakpada haukiba chahi me ahumdagi chatharakliba irang asi nemthakhigadra hairaga manipuri kachin koyada micham miyamda khut thaduna hene irang kankhalakpa asina maram oiraga manipur ki security advisor Kuldip Singh oiba manipur gi mama oibising na pamdre athuba matamda masana khangna fam thadokpiro manipur lengakta sinabiro haiki mahakna makhata na phongdorakpada thanipal helaba thokliba irang asina maram oiraga palel area da lariba miyam asi shufam nompham khangdabana maram oiraga aduki matik awaba kaya mayoknari lan asi hek haurakpadagi khongang asi da lariba mama oibisingna yumda tumba phangdana icha isu sing soktana ba ahing sel khangduna ngaktuna lakli mafam asida security gi miyoi kaya lairabasu ngarang mak security leina micham miyam kaya halak pasina maram oiraga border area oiba mafam asida lairiba miyam da mi paiba hena pokhale mai leina basingna miyam gi mi paiba asi kokna basinbiu haina appeal tawraki tasalak ama mutasalak tabu palien da lairiba ikoise atuki matik mi paire laibam khangdre aduna lairiba security singje mafam da nga lay hairaga su masai misi minaji yaurabanina aikoina security lay asam rifle lay BSF lay hairaga su akoi puning da mi paiba nungai ta basina pek thalle palen da su aikoi matai da lay banina aduna mari leina basina yengjan biro aduna Kuldip Singh hairiba nupa je ham thadok biro Manipur sarkar da sina biro sine koi no dik wakat chari basi
यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन ओरिबा कुलदीप सिंह मतिक चाद्रे खुदकता मफम लौथोउ चेयरमैन की फम असी मणिपुर लिंगाक्ता सिनौ मणिपुर की असम राइफल लौथोउ सु खुदकता हंदोउ हाइबा खोलाउसिंग लाउदुना उरिपोक माइकैदा लैरिबा मैरा पाइबी क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगना खुत्ता मैरा पाइना सांगलब खोंचत चतुना खोलाउ लाउक्रे ngasi मणिपुर की फिल्म असिबु लाक्सिंदुना अथुबा मतमदा इंग तप्पा पुरकपा हाइबसिदा यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन ओरिबा कुलदीप की चावरबा थौदांगनी अदुबु थौदांग असिदगी नानथोक्तुना हेनदुम इरांग थोखहंदुना लैरे मरमदना ngasiदी मणिपुर मियामना खोलाउ असि लाउरिबनी हाइखी ngasi ayuk pung mapan taba matamda ningthaukhong model higher secondary school da K Rojen Singh H Nungsibi M Rajen TH Noren TH Mombi Devi RK Tombisna amasung O Joy Chandra Singh na dais da famduna Bisnupur district ki oiba emergency public meeting ama pangthokre haibam mifam adu Sikh regiment na support tawraga कुकी जो नार्को टेररिस्ट सिंगना लाकलगा ngarang nungthil pung ahumrom tabada ningthaukhong kha khunauदगी ओइनाम बामोन जाव सिंह अपोकपा लेखिद्रबा ओ नोकुल सिंह ओइनाम मनितोंबा मितै अपोकपा ओ बामोन जाव सिंह थियाम सोमेन अपोकपा लेखिद्रबा TH मनी बाबू अमदी निंगथौजम नवदीप मैतै अपोकपा लेखिद्रबा एन श्याम सिंहबु तमथिना हालंबगा मै लेनना मिफम अदो फमखिबनी लोनना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट जॉइंट एक्शन कमिटी अगेंस्ट द brutal killing of 4 civilian at निंगथौखोंग खा खुनौ बाय कुकी नार्को टेररिस्ट कौबा JC अमसु सेमक्रे मिफम अदुदा वारेप कयासु लौकी वारेप सिंह अदुदी अहानबा वारेपता खुल सिंगी मनिंग थंगबा सरुक सिंह अमदी चिंग सिंगदा थमलिबा सेंट्रल फोर्स सिंह असि अथुबा मतम पुंग कुनमरी गी मनुंगदा लौथोखिनबा मणिपुर गवर्नमेंट दक्षिणबा अमदी लौथोखहनबा अनिसुबा वारेपता पुंग कुनमरी गी मनुंगदा हाइबा सेंट्रल फोर्स सिंह असि लौथोक्त्रबदी असिब हक्सांग मरी असि लौदबा हाइना लेपले अहुमसुबा वारेपता मिहारपा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंह असि सिख रेजिमेंट ना पुंग कुनमरी गी मनुंगदा पुथोक्तुना मियामदा सिनहनबा अमसुंग लोगी मतुंग इना चेराक पिबा मरीसुबा वारेपता मिहार असि सिख रेजिमेंट लेना थोकपनिना मिसी असिगा मैलेना सिख रेजिमेंट गी मथक्ता FIR launch Bisnupur PS की खुथांगदा तौबा अमदी मणिपुर दा अथुबा मतमदा NRC चटनहलु हाइबा वारेप सिंह लौखी अदुगा लोनना हारिबा थबक सिंह असि पुंग कुनमरी गी मनुंगदा मै लेनबा अथॉरिटी ना पांगथोक्तबा तारगदी मखाताना मियामगी मिफम अमा अमुक पांगथोकपा हाइनसु लेपनकी वबगाई मायिंबम लेकाइदगी मार्टिन ग्रामर स्कूल कक्चिंगदा KG1 तमलंबा लाइस्रम पुंचिबा सिंह अपोकपा लाइस्रम शरदचंद्र सिंहना इखंग खंगौदना नुवाइतबा थौदो अमदा लेखिदबदा अवाब फोंदोपगी थरम अमा चलिबा था असिगी हौकिबा तांग 13 पांगथोखरे हाइबा अवाब फोंदोपा अदुदा स्कूल असिगी मैनेजिंग कमिटी मेंबर सिंह स्टाफ अमदी छात्र छात्री सिंहना सरुक यादुना अनि तुमिना लेपगा लोनना लेखिद्रबगी थवाइन मपुगी लेकोलदा इंगना चिकना लेयुनबा थौनिजेबगा लोनना इमु मनुंगी अवाबदसु सरुक याखी लंबीदा पुलिस की चेकिंग की बना ड्रग ललोनबसिंग लंबीदा ड्रग पुद्रे इसिंग लंबीदा ओइना पुबा हौरकले करबार तौरिबसिंग अदुना निसागी पोटलमसिंग ललोनबगी अनोबा टेक्निक असि सिजिनबदसु माइ पाखिद्रे जिरी मुफ्तगी इंजिन पानबा ही सिजिनदुना बाराक तुरेल मरिलदा यामना चावना ड्रग की करबार तौरबा मियोय कांगबु अमा ngarang kasargi Lakipur ferigata पुलिस ना फारे ngarang sagonse numita अरोनब पाउ फोंगबदगी लखीपुरदा नौना लाकपा SDPO अमन प्रकाश मीना IPS ना लुचिंबा पुलिस की खुदपु अमना फुलेटल फेरिगतगी इसिंग लंबीदा पुरकपा यामख्रबा निसागी पोलम सिंगलोनेना मियोय मरी फारे मखोइदगी साबन के 95 दा यावरंबा हेरोइन ग्राम 500 अदुगा अतोपा पैकेट 15 दा यावरंबा टैबलेट लिसिंग 15 गा चनिपान फगतले हारी फारबसिंग अदुगी मनुंगदा थांगमंग मार इवेंजर थिएक BX सांग मणिपुरदगनी अदुगा पेट्रिक पुदाइतेना लखीपुरदगिनी धनमंजरी यूनिवर्सिटी की ओइना लेरिबा इशूसिंग असि पुखतनबगीदमक प्लेटफॉर्म अमा थंबियु हाइबा डिमांडा था असिगी 15 दा यूनिवर्सिटी असिगी BC अमदी एजुकेशन EU की एडिशनल डायरेक्टर उनदुना नुमित हुमनीगी मतम थारबा अदु थबक्ता ओंथोरक्तबगीदमक यूनिवर्सिटी असिगी मखादा लेरिबा महाइरोइसिंगना ngasi DMU A block
की ऑफिस सो लोनसिनख्रे हिरम असिगी मतंगदा वा nganaduna DMU gi mahairoi Dimo Chana hai University asida mahairoi singna thinaba issue sing asi pukhatpa yaba platform amata leitriba asi thamnaba haiduna thengkhang kayarakta mai leinaba authority da haiduna lakpani adumapu authority oriba singna mahairoi singi wa tabidana laithokpa amadi mathau taba thabak paikhataba asigidama university asigi PG mahairoi sing amadi university asigi makhada leiriba college mangagi mahairoi singna ngasi administrative block ki office asi solon sinbani masida sunatna university asigi makhada leiriba college sing ngasi dagi shutdown tawragani makhatana authority gi maikidagi matik chaba thabak pakhatriba phawba college sing asi shutdown tawbada natna a block asi solon kigani haiki han danamaji university ki PG chhatra sing amadi danamaji university ki makhada leba chhatra manga college manga gi chhatra sing punna haitare laiba danamaji university ki issue sing gi pendaba sing khadaba gi damda platform man thambiyo haidi union election thambiyo haibagi damakta khoi pojabi si nazar maga numi humni matam thajarame adu huji pauda action amda lokhat petrol maram oiraga danamaji university ki chhatra sing amadi danamaji DMU ki makhada leba college manga gi chhatra sing punbagi mairoi singna haitare danamaji university amadi DM college of science DM college of arts DM college of commerce GP college law college club ngasi dagi total shutdown tawre ha ngasi press ki buthang da haijari ngasigdi maraki pau pijeba matang asida losinjari miting tabiri basingbu amuka na kurumjari